ba abaire akuwa sente oba abaire takuwa? No. Kusere like ene badendi dienga nkola baire mfuna sente. Ainga sente domo kuida dabulumi anko. Ishegere. Ekitone no oba anda sente ngemekaye. Nga obona. Wenko bandi kubanda omusado sente demubanda mbitirivu. Ninje. Wembanga ndiko bandi ndi mubanda. Kubansobola okutelayo, nsobola otolayo everything with details atenga nina evidence. Atenga nabali kumpa evidence, they are the clients. Abaleta sente. Chokabo bona I have them. Nsobola obatawo bayogera nze bino tiko bantu kwogera bya bulimba. Nsobola okubira n'abamu ku ba clients ba testifying bayogera amazima. So bino tiko banti yes asobola okwire yelunjia kati nganze wena mukobye nti you have to give me my property so that I live. Yankobambu sigenda kuwa ya denechimu na mukoba kati mpa sente zange. Nze nkole kingendi tugenda kundaba wano nga nkomyewo gy'oli taata. Okiraba yankobambu sigenda kuwa de nechimu ya de sente zigenda kuwa lyankoba n'okunkoba nti ate olina bujulizi ki bw'obulaga nti omanja ngoba kale bona ngaze nese all the other things namukoboke oba olibona nti project sine ekikulu ndikwenda ogeme sente dange edabaana dolwemba lwena wandika nze because I used my brain okuyiya olwemba olwo nayiya olwemba so that yero yafuna yatu yaguza abaana sente namukoba mpa sente edo nze obone wendi gyokwire inuma nkwogereku yes bakoba nti omuntu akolere ku ekirungi tolijja kumwogera ku bibi byonka. Yes alina ebirungi byakoze era tusima we appreciate him but tolijja every time nga buli kasero okosa buli omu nze bone kyaniziza nze tyandi baire wano aye kintu ekyaniziza nze kugeza kukoba nti I'm claiming for my things ndi kusaba bintu byange yo wambukira mu bulago ku bintu ebyo byoli kusaba just project donga te kwanti oba olina kamera bantu oba olina waya oba byonka ne byabalwanisa yes tiko bandi twalwaide mwene ne yagezeza ko olwana ninze yagezeza ko kujja ku police oba no okali cause amazima ge anti yankobye actually yakoze statement eno nti gwe nsobola okukuba ne mala ne nkusiba that guy nti asobola okunkuba n'amala nansiba mulina kuko ina kuko obudwizi bona obulaga nti mwakola ku ka project guni endagaano eraga nti okuba ku studio eyo mwasigninga no was there any gundi yonna as in just actually kati nze n'okuba aka story yange empanvu eyokuba aka cause bantu bangi ate n'ekirala abantu abandi balekera okulowooza nti they make people pay. Kuba producer bajenga baba ku studio nani alwirewo ko ibanga inene kyeniza okuba nti mbaire nze ni dropper ni dropper yene yatanikira wa yeah kubanga drop dizer twaliwo naye fena era jjo kutuuka okujja ngandiwo okwenda ku studio ko mwidanga timwidi kuniga byuma oba mwidanga muli batendeke ngamwe kati ya esa eyo that time inze yokwega ebintu ebyo yali yabulumi chendiboza mwidanga mwegera ku studio ko oba mwidanga nze nalitidi era nze omuntu oyandegeresa my teacher ni Daiza ni musomesa wange and that guy ne yankola kubanga nze ni mukwega oidi kyekitegeeza omuntu to risk ya risking obulamu like his job ya risking okugezaako okwegeresa iwe aye nga bamutaire ku embeera yabangere oidi omuntu okwirangere nga akoba nti gayo yosimwagala wano kati ekintu kino obairo kisuubira okusinzira bano baina abaidye nga bajja
oba iro kisuubira nti oda kuwangaala oba weena oba ekidi nti ero yatoka weena obenga baina nzemba ekidi nti tiri wakubaawo kaseera kubanga eyagitandika studio oba yavaawo dropper neyatandika studio eyo oba yavaawo kati nze ninzaani abajobaawo nga ni producer yairaku Daiza yena yavaawo ninze ndi wakusatu kati singa project dino tadde kuwa oli waidemba okujja naye mu kooti oba mu poliisi oba omuvunaana oba ewe oli kwekubirira enduulu nti oyenze tegeeza abantu nti omusaada ono mubi nze kyendikwenda ndikwenda jasi abantu abatubona n'abatuwuliriza buli omu akoleku like actually like we have to like tulina ofuna justice kubanga tininze zenka ubona buli wekiri jojanga mu maiso nti ki happeninga kityo nti guy akola ekibi amalaire mu omusaada ono bamumuniiza bene na bene nga zatagali ayenga no nze wenda lwakuba nti mubakumpi ne studio ntabanga mukwana baka boss no ate nze n'abakazi be tibaidi nzira ku wairandidi so ate tyetaaga abategeera kuba tibaidi bo basobola okuba nga abandi dda nze tibaidi so nze n'ekindi kyeninza okuba nti this guy alina okwetereeza nze to claim for my things iwe wangwa mu bulago wansala wankwagula eno yonna uyo actually when naviirawo ng'omubiri guli kuno kuba kati ndi kubona dino kanula naviirawo ng'omubiri guli kunuma kuba nabaire ni injury ku mukono guno mu joint muno kati ate within that process okunigiriza bikibe kyenze na mukwerwanaku yankosiiza era na kyanga kaite kwira kuncho nkaire kuncho kufuna treatment kuba just lwakuba wanotaire bandage ayenga it's a big wound wano ashitegeera so ekyeninza okuba nti we want justice n'ekindi I'm claiming for my things TV bye man tujja nga tubona ku account beimwe eda music byemwijja nga mukola ebintu ebyo babanga babasiibula abibawa oba bina bisigaza katugeze ng'edaaba embi bito oba buli ava omububi nga tafunye ebintu ebyo Uncle Hussein iwe kumbeera eriwo nti no omuntu atuse n'okulemera project dange osuubira daaba embi abawa kuba wentandika okubalaana abembi bonabona nkulage buli omu mbairaako katono YouTube yetinagirina ni TikTok yetinagirina Olvex nabirina nja kwira ku Tafu Soja YouTube ya Tafu nalina YouTube ye Olvex yagisigaza ato wondi nja koba actually wali lwakuba planet ye atawe embeera bamuweeye ayenga bana abaana abasigaire abandi waliyo n'abandi abatali kuvaayo ku complaining ayenga ebintu byaibwe abirina bali awo cause nze man tosobo kati nze waliyo bulumi tikoba nti kale nti oba kumwogerera bubi era we appreciate his good work but even though you're doing a good work tolina kunigiriza mwana nze ndi kukolera I'm working for you ai tichiri jaku kuletera like tichiri jakuwa like bachita betwe gokunninyirira tebumeka tibu sente bungi na mukoma nti give me those money so that I live dabesa ngemeka ye mitwala 15 nga doli banda dendi mwenda ko bire bindi wesigala bire ebindi ni wasigala nabyo ayampe emitwala 15 ejo nje wabanga asigaiza project odani ko bulamu nze nje cause ba omuntu oba toja afira walala but twetaaga febene like actually febene tulina okweberera mu nti
at least omwana kakoleire kwa katono you should learn how to appreciate. Kubanze gayo mbaireo niwo ofuna ku time waita daiza bamubuza ku cash asobola okobera gayo buli kye yamukoba kunze ai gayo tiyafayo yakoba no ashegeire tiyafayo yakoba no ono mwana nino okwemera kuba kyayenda achenda nze I was a musician but natukana nabona cause na production nabyendanga shege nabyendanga so when afuna chance I have someone who's willing to teach me nali nino kuba determined ate mulage nti am more than like serious nino over serious kweche chiendo mulage so that timuswaza eshegeire that inzirazo omuntu gwensiza mu bulamu bwange n'abantu abasinga okuntegeera kyebantegeereireko it's that guy kuba yandegerese ekintu ekyo kyenkola kati nga woovire okuba katugeze nti sano oyabiza oli kuwabya byama n'abe emibona wembanga ngeziza ku connectinga nabo bona babaire basireke basobola okuba kubona esa no bayogera byebenda yeah they can testify basobola okwogera nzate actually buli omu abairambona nze terijja kwogera kintu nga bwe wazira abairambona buli omu abairambona kyembaire nkola n'omubiri gwe mbaire ntaawo nze gayo oyo nategeera nti kyeyakola taafu kyali kibiino na standing with him tiwambona kukuŋŋandi kuyire eno nti ate kinti oba ki nasirika nayemerera naye ayi nga nze ndidi just nsirike ngeiwe producer wamana ebyaliwo okutaafu ni Rani Soja kutaafu ni babalaawo nani eyali omukyamu ku mwine kuba katwe namazima anti omukyamu yeye idi kubanga nani sawa dineno buli kimu kyeraga ye mwine babalaawo n'omukyamu nze ntandika okwogera waneno information buli kimu n'abaana baba sasula miliyoni dit okujja okwemba gayo oyo musiru yali ya sente edo bwana bona wazira yafunaku okutula kutaafu ya muoba mitwalo 2 kuchivulu kineno ekyali enamulesa no waliyo show yindi yali side bayitayo oba nabitambala ba taafu bali ba bookings taafu trazoke on party the black tattoo fi